Chael hwrt al reit yn sy'n y Daniel. Nôl lablag I mi'n ele tei. Pesge me ma fi'n grim elag am oer. That's the first Royal Treatment cart am maidin. O, mwys I chi'r na ni an sio behesyn ar am ystor. Smael am syfer a cael y gibrig fast y byragor I wyl set. Be me cwrs meach yn ma'n am yn siarad fynig. Wel, Daniel, fi Pedr y gyn siachta. Ce? Wel, fwy dy fe'n. O. Dyn y siach al y hwrt am gwyr I dira'n. Fi siach crwa. Ben og ma roi. Ja, wel, lys y taml ffadol hyn yn ish. Bech ar cael tab o ni Daniel y bein creatwr. Timpist bor. O, wad wan yn lan o'ch hynny. Hags fi'n ag aswyr an og stoi I gnom. Fi... Wel, garom sy'n fegi mod. Hai, ffelen y siarad am o Daniel. Ni'r chiart am o fed y chysni wedi gwisyn. Os coma. Fech tam djarnach. Agus Daniel, cet fwy yn ocht. Met u ger panach dy iele? Wel, níl cynte, brahantje. Vet yn glychwrt ar bol yr alet. O, cynti. Agus mar mewn eisiau Somalia, ffog dy messenger machine ma fer. Right, machine. Slán. Slán, stor. Machine creator. Sure got you talking session with. Vermacht. So stoig min galoor tashlay on that heen. Kom eens gaan. Wat green graffadori. Ach, net let me vast heen. Go on Tomervaart. Ja, right. Is misje priefhoerisker en radio tasset. Shachas lady hele. Shnilin se shinak no hoerisker. Wel, wat even zijn en shirt. Keda shamet? Is van gewek me. Beter gevaren smeen van studio heen outside. Maak je nou right? Well, let's cup on coffee. No, Germaget. Well, in studio hele. Kan ik hem toe heen? Wie was het als skommelomse? Right. Dan mag ik het zelfs niet te maken versenspector. Well, is vi ag die hand en taal. Dat is sin schele femer hegen. Oh, ja, de gear in de baklomse. Jullie aan mag toerisker. Agus dear to her. En mag maar zien. Dieras. We even betroe wel een scheel aan Nancy. Bim Shirley Pedro shiny we koer mag haar na body goon I weet. Agus keer doortje gedierig. Wel is je weer in inschat Nancy. Fekram naar een verbocht er komport harbe kantlum. Gaan ook ik jou eens stoi. O, tigam gos a gas sin. Ni bjog intasar mar la rook shil marish gebrach. An sin nach hom an spoon ook sin. Arke tatura aan Nancy. Nach vetach mi hisken tarlo go in be. Tja kaltje vol zet Nancy. Ach ta waire. Ta me jens kailtje. Níl ná builai. Cia go ben troi nach nechtú tí haigil hana na dúr me leta agus slóle siú hei. Agus jéning sin ac ar hepper ma visnach go hamlan. Wel inus cahatú iarach dar íana Nancy nach gahas. Tega nach níana. Be virá mar húpa le hiart. Agus tá tú le giart mar tá samsa. Back, joh, fel killing me hort, goeie. Gedaan. Skype, tu could je sure on lei, ons het nice hamet. All right. Wel, het ik heb haar op. Ze draait. Girls to know. Bro, gas was got am net. Nira, take je. En je dan nog normale crispschen. Chans que tu heen wie slaaf aan de water marchen. Wat maar wie heen wie al? Ben eens weg. Niet meer wat terug toch. Kan het slachten gaan jullie garbig zet. Oh, dat rondje nog een non-slachter erbij. En nou, niet net maar raar. Wat zet? Kun je er heen? En nog te sterke gar hoe heen zo gek te gaan gedurren. Dat is slootje naar je weg, laat naar je. For frick's sake, wie al? Is er iets limos over te moeten vallen, freaking hack niet? Oh, dus je weg, tas Samson naar je. Ach, de boeien dat ze kunnen worden gaan jij guischen. Je dan nog alles toe mes erodi. Wel, maar gaan dus mes erodi, niet meer mes again dan erodi. Yes, Mr. Motivator. Benna, dan is ik hem achter mijn break. Right. Weg, joh, no kort die weg. Weg. Wel er hier. Oh, waide. Hoe chance buggen macht nein, kun je ook zo leggen naar de counter te shoppen en kan til. Nooit je wekke die niet. Wel, waide, dat niet stap op berry. Het is een café, ik ga zo, niet eens geloofd. Wel, en is gaan liep heen, shoppen, de pompen. Ja, moet je weer nog gemorbe. Am nog wel wil gemet als die weer nog. Lekker doen het, maar. Oh, lekker. Right, fair play, right. Mag je waide.
Ysgan. Mr. Liv mae hi'n sio. Sa sísagus fáilte? Right. Ní dóna goú animid, mi si go tíní lidan, radio pobl Rosnún, ag si Jo mar ifort a smáir sira. Daniel McLaughlin. Hello, Joe. Hello, Daniel. Yes, how special. What trail hardo? Sílim go dríala mé an salad ní swaz. Oh. Gun olives. Agus isca. Bra. Tá baid cí te na fi sin hall nach bhfuil Daniel. Tá figa go mám. Bhfuil tám cartagad. Se tíocht nu méid sé hían. Sa mín tú dear Rosnún go minic? Bí me teach agus a gimmas go láir. Ó, sin nach lís féra. If tú títar se go na héad an céan hart an seo náid go gúnaí. Yeah. Smálam sé sin camera. Tá gahad a gánámas a trocht a maiile clia ba chumla a bheit náid níos lú an is ríis. Tá London níos measa fós. Jo Seine London, déile élas Rosnún bliantachan. Cléile PR vín si. A ba? Scut ar siú le tain, Daniel? Se agus siúd. Baint lá amach mar a si hart an seo. Baint lámach. Sin rud a airí mu me London. Cecha An tá sé hain an chuir chuig a happy go lucky sin. Smína go láidir bo go rásin se. Ceir tú? Agus iad tú obair gan stró. In spin Dr. Anúsáide a gána. I'm your woman. Anú stoi go dú héanana bhís gláh na bhátí, tear se. A siúd caiinte rátí Mr. Potato head a hain. Well, tá mar ála mac, tá sin amach tú lana suas. Ní all bag crisps. Ní grán car salt na tad. Yeah, well, ní chuirg sé iontas ar bethirm, dá mar go rá an plán céine ag méthomh an Hackney is a bhí ag burní den áit seo. Cyn's our plan? Uniforms. Oh, great. An nó bheith sé go das. Blazer navy le crappy airige there. Fach tú an dashing a brano. Yeah, right. No, but seriously, right? What means Vanessa and Gnotion on Tala? His Robbie Boss on. His walls on the Munishach la, why diagonal of again? Eshen Rollumsel in Hackney Riat. Go for on Cadmus again. Sure, ná bí leir lums ar wasana. Bhí tú éna gobar sa bob. Tagan tú cén sort gealt é tá go déran. Yeah, nach goed, das maar was en shake nach one. Mac, please. Okay, Martin, no more dodgy bus jokes. Deal? Deal. Nancy, steak sandwich go bar the sé. Ó agus salad ní swaz go bar cuaig ach fogmach nálags. Ó nach fosí a támuid. Yeah, sé cén pernictí carcolor. Tás a dé, mo gannó na hoficí nó. Tá brónar Butterfingers ceart méniuh. Right, so, what snad? Tá, ceir sin a ríis salad na swaz, gan olives. Yeah, tás a dé, Nancy. Bhín ceartag na cosisiméí gcónaich. Ó ní mistil liomsa ceir dóir daon se. Sinítach síle, Dorba sé go má. Ó, gyda céad má, higad. Hey, Ó, Híle. fada. Well, Dana, bhí me get a rála, bhín chláir in a radio hat cían. Cén cláir inis? An chláir fí mingo. Chraif, bhí sé anhharú, well bhí mór agus sé ar títí gáidí. No, gur céad má go a fáid. Na seo fiar ó dóna na is sin magpie. Sin na pí a fin radio dan head agranile. Ara, bhfuil tú? Fios cabbaidéir a thuirt chute, dionn tú stars gob seo. Ara fí híl an tád, agni ant, chuna mar. As cían ar fad. Caim ar rála mór a púpa ní brisio le chus na siúpa. Slád Slán So sin bhfuil spread gá lethna chu deanna dúirt siad agus bé Hillary a caiint at amach a faoin aglah a héanaanamh. Well, har sin rágáli. En mi be me call am anráí. Sinítach. Ok, slán a héile. Guanjo, it is skill sin fin Milan, fin fashion shoes. Stop a gat. Daniel is skill intach seo. Aber laat. Hello? Yeah? I'm just grabbing about a lunch here. I just started. What? No, look, do nothing. Look, I thought. Listen, I'll ring you back from the landline in 5 minutes, okay? Tá fear ma bhrá. Cá mé amacht go má práineach. Feice mar éisih, bhí go jazz castalih. Agus leat Daniel. Slán Daniel, slán. So, can you read that skill seo? Pwy Milan? Ní heach, futsa, falta jo Rosnún. Cad fwy?
Dyna PR go bíon bís chun na marbe? You know, níl London chu intach is a ceapan tú chatrina. Well, get tú rá, Joe. Tá spá swim faoi láthir sin na maids. Well, a chailení. Tá gra mar gona antócilib. Oh, ce fá? Well, tíg sé mélí rib. Oh, má dasa. Agus caffi má tá sé webso. Cappuccino chum sa le he? Rud céanam sa bhirní mar stile. Tá. Well, inis, níl mór an gentleman mar sin fáci London. Most gentlemen, ní bhíon sa riamhhart an seo. Agus tis a rá nach bhfuil an áit seo exciting. Give me the hordes in London, the job, the shoppies, na héad ar fád fiú. Níl mar rá nach rach mar as an na chatrina. Time out, sinna tá win. Oh, God, tú creiceáilte hart an seo, tá mar rá leat. Jesus, ceapacht na begra is a gar fá rélam. Ní hin é, tá go má nach cha. Nach rá an selh cear go leor. Oh, ceap go rá. Ach cén fáir imime se? Oh, for sé gluch go hanta mé hepa. Sus cid a héin. Tíg se sa mélig an virtin hís agus dag sé tip byrá mór. Call tú spottan sin? Ciar. Yes, Gail. Oh, dal mór an inis. Oh, ach bhain gur cham an job sa café in air. Yeah? You're man anchor such an hassle ní smú. Fi me could said ag an Sharon sin. Sucking up to Bernie and Tom ar fad. Well, it's one of the Dickens Gail Empire on the show again. Oh, come on, Mac. Need me a chud an sin. Is far on a Bernie, tá mar rála. Yeah, well,
Marcus was at them words like well matched. Hi, Kiara. Oh, hi, Mike. Here, listen by my contact, okay? Okay. You mean crank calls? Yeah, agus litir fast. Litir? Cén sort litir? Cén mees kan het leggen hier voor toen? But na huid. Oh, Sheila. Cén fan er wordt er wat ik eens niet slootjelen. Har ma geri heen ut da. Heel ma ever handral til vi nardente. Dat is zo ernstig nog, man. Ta. Ik zie heel talas. Niet zo. Ik ben nog wel aan nog joke, hè? Wel, je maar zijn ze humor aku. Ik dat bagan la Jenny wat je lukke. Ke je nu leed gebi. Zo. Nu hitch toe maakelijk dan ik eens de garage hitch. Wat je moet turen dan je. Zo moet je dat Bernie. Vi argen te kom la Bernie han ju vakanter. Ik zeg skarbi. Han je nu Bernie leed gebi. Dolle mijn is dat je zegt jassiach niet. Ik heb nog maar Bernie kurlit zich immer zo zo bostad. In de nelle? Wat je tjene maar skare. Keert? Wel, han ik box zo stouw maar bij mijn nu la pak ter hogal. Ik zie tjene dan waar ik ja die van vast. Katrina. Ach, en jij nog Sheila heet? Han er niet lukke. Wel, bezig naar jou toch een beetje gestiger. Raglen na haglen. Als je nu leggen gaan naar Gordy. Cé Mike Breen dining in Ellis. Úidir slódrach bríomhar a bhfuil stíl bheoga tholéite aige. Ná. Cá siú an láir sin a thuirtom sa le léamh chalíní, cloise man irid caintear an Mike Denning céan óibh. Nátrú a heróise. Sin as rud a henach haar cían le sin. Is sin ní chluiseach mu dhéire go brach. Díoibh se chalíní. Haide. A chalíní ar bhhailh brise beag a thugans tá mé gurí láirt le máire, agus tá bord na cisteanna fós le glanagaí. Well, sí tá mu anchamport a tefuil leir. Siúr leanna í seirí, ní chuir mu isteach na machar. No, ní chuide. Tá leir se Harbheith simú. Ní bheith duna bis mí bí nacht an Nancy. Wat mai? Ní bheith ach ba ríiste teachtan se hagan le cúna. Bhfuil tú cinse? Well, tá me beag nach cinnte. Ok. Well, híl me go mehúil seta ach níl. Máise, líl tú sa CIA nó tádahfuil? Ge tú rá lena? Tádach just gromhharrta í caiinte se nó swid cís macha spyfilm. Brenna, I mé leit síos sa gistan. Nancy, tá má trí státear. Ní féidir tada rá sa teach seo an duine cinint bheith cúléisteach. Aberlet. Haig, ar is dat an barla se ahrú. Oh, cai sé go se fála mar sin. Yeah. Ca go bhfuil, right first time, tá sé fála. Hello, Sheila, tu gyrtach? No, ní ma fanna. Muideach edit. Tá Joe Shani gur nightlife na gaile veiceal. Het je de chakram salort laat om het te. Dat is een kistibri. Oh. Oh, right. Ach, mis ik leer sin. Wel, get toch het hoofd gaaiert steach jam goto. Nog zo goed ja van zo alles. Get heen. Let je dat hinal en chart hand toe hoor, kom hier, by any chance. Misje. Ja, maar joke few. Well, sick joke maar sé híle. Ke fan jonne wat mar sin. Ha heel maar tu bi an lore. Just nou som gedela janu do. Híle go rud kin nog stalker dinne kins mar sin. Stalker. Matchen. Go léí sinna géisiach le radio publish nenne.
Oh, sure. Ach céirt faoi má dimir selle me se hacant. Sa noch am te gerú hechan Nancy, ní go teisteach sa gafe go lún chorabide koch. Is dói? Sna cén do chorma dimir selle sin na hintrach go blacklí a héin. Be sé rééis techt an techaguin, agus be a hensaid an nos. War tá sé sear fad seafóideach. I mean, ní chalín scoile mé. Ní me rá go ben. Agus nach bhfuil mé I bhád níos faras mar atáim. Nancy, catú cuiúir an námata le hecht. Máchan seola said. Conas? Well, stoi go mééis sinnéad an seo. Spenna cailíní bailí loba an olscail nó náiti cinint? Well, ba ma héal héana gom fuiare. Béistór, agus is mána dheart a bailíart. Ach nach me te níosár fós a me fear 10 mán lo cosú le déinelet le cóladar chunelet. Ach, diagáréitir. Ce fáil an núnte sa tóir neach mar bu. Jesus, Mary and Joseph, nach bhfuil an náhaint antrá orne mar dámhaid. Breanna níle ban bhachtsinach ggéirbh déine chu debre héimeis. A chud is srún steach an raí nach maine le. Bhil ceapam sa gúil sé sin ítach, hé sé tí. Tá tuigistin sé. Bhfuilid, gur fic na henahí sin agus na héanachaí sin, gur fic siad a teach sin haine, le go bhéachtas agus mise airthúirtúb. Cosú le St. Francis of Assisi fadó. Ha me se choríní haín. sé lá galób sin nar am se hálan a sí nó sin agus nó seaachún mám. Tá se ar a meú bhid a fáidir na friú sin. Go mór an chanti bheith St. Francis ach an déid ná ná blessed Marcus trein héna de go dí sin. Brean is. Fear mo cant é Marcus sin. Agus níl dochar a behón sílán tá mar ráile. Agus mar ché, ní bheith clé orne in seo sa teach. Ar a tíir móla chu dí dá lata bhí. De bats agus bastards. Ha me se go sítí a gréideach. Scéal nó é sillinge stoi. Kate Anson. Yeah, wow. Hello. Hi. All right, well? Very good. Well, in scale? Well, han get chilna haro go makibi. Ha hi magabi. So get in manas. Well, jet as is he sin sin agus dinna mak up on take it, how's that? Jack, wat is go maar is na artol? Na, hele. Boudoir, mademoiselle, ne? Ní was ik nog heb niet dat ooit bezet. Ja, gravel ook niet. Denise, pentagin is dus klaar en is gevonden. Maar weinig. Alrighty. Aan het toch de helemaal zo leeg hier. Was dat boer. Goed toe gezien zeg ik just hart het zijn mooi klein. Heb je zo'n kan was er roeges nog hier ook de haag in de rest. Oh, dan ben ik gaat er maar vast zeker toe te leggen. Zo ik kan een kast is. Maar min tot ik maak je geliefd dus. Oh ja, op de hek. Ha. Hoi. Weet je heen is ik heb hier zeker dat er nou meer zo iets wat doen jongen. Je is weer vet dat je eens gehoord in de hemels. Meals aan wheels. Wat is er hier? Hier op de borst dat voor de ladder is echt schelen hier. Pak maar je, die waar hemels. Oh ja, ik wil je shake je na maar. Je kunt zo kouden morgen dus weg, hè? En je de samen is. Meestal je gaan jij dus een merk, hè? Smoren taro yo, Vanessa wacht. Haig, the customer fan at Talent Shin. At de voor jou dag een shake in een shock. Oh, ach naar Latijn, een wak. Beter go bhfuil sin Angel na go an cafe. Bheits nó agus. Ja, beide. Feice me. Tóga ré chana. Cé fanna siad le sean a hórscó?